Тоқтағызай, тоқтағызайлы. Бұл тапшырыны алып барушы олым мен, сіз бұл қатнашушылар ролінде. Қайырлы күнлер. Сәлем. Сіз ойынға әзірмі, Шаян, Биби? Әйе. Яқшы, әйдегіз алайса, өзіңіз бен таныштырыңыз әлі. Биби, сенен баштайбыз. Менің ролем Биби. Шын барлықта менің исемім Юнусова Самира. Мен яратан бейірге, һәм мен бейуге йөрим. Сен де біздің шын бейуші, әміне Шаян. Әйде өзің біләнді таныштырады. Менің ролем Шаян. Шынлықтан менің исемім Гениятов Эльдар. Мен театраль кружокларына йөрим. Тағын мен фортепиано кружокқа йөрим. Үскәч мен алып барушы булырга телим. Сіз енді қазіргіден үк алып барушы. Мен сізні өзіміздің каналымыздың туған күні білән құтлайсым келе. Бізге бір еш! Ура! Рахмет! Ләкин мен сізге сұраулар әзірледім. Бүгін хаму сұрауларға сізден жауап күтәшәкмін. Сіз әзірме? Әзір! Башлайбыз. Шаян, Биби, бірінші турабызны башлайбыз. Ақылбатты тапшырын қарағаныңыз бар ма? Әйе. Олайса енді сізге қағиделер таныштыр. Бірінші турда біз сіздің бәр сұрауларға жауап іздейміз. Олардың варианттары сізге берілген, сізге дұрысын сөйлеуге керек. Балаларны өзіңізге қоясыз, 0-дан алып 10-ға қадар. Әгерден жауабыңыз дұрыс екен, бал сіздің есебіңізге болады. Жоқ екенінде бал алынашақ, минусқа да кетірге болады. Шуңа иғтибарлы бұныңыз, бір-біріңізден қалышмағыз. Әзірме? Әйе. Башлайбыз, бірінші сұрағын оқиын. Шаян ТВ сайтының дұрыс жазылышы. Бұл сұрауға бірінші болып, Биби, сен жауап берірсің, неше бал қоясың? 10. Яқшы, 10 балны қабыл еттім. Эльдар, сен? Мен 6 бал қоямын. Шаяныбыз 6-ғына бал қоя. Кеттік. Шаян ТВ сайтының дұрыс жазылышы. Шаянчик.com, Шаян.ру, Шаян@mail, sızıktv.ru, Шаян.org. Самира, сен жауап берілге әзірме? Әйе. Һәм сенің жауабын? Шаян.ру. Шаян.ру деп саны Самира қабыл етті. Эльдар, сен неше ойлайсың? Мен дағын Шаян.ру деп ойлаймын. Яқшы, сізді дұрыс жауап бердіңіз. Әфәрин, Шаян.ру. Дәп, шулай дұрыс жазуға біздің сайтымыз. Әфәрин, дәуам етеміз, екінші сұрауға көшеміз. Шаян ТВ каналы тапшырған премияда ел көз ештері номинациясында кім жеңді? Шаян, бұл сұрауға бірінші болып сен жауап берерсің, неше бал қоясың? 10. Шаян 10 бал қоямын. Қатырлайсың ба бұл премияны? Әйе. Яқшы, қазір текшерербіз. Биби, сен неше бал қоясың? 10. Биби де 10 бал қоям. Қазір сізге жауап вариантлары. Азалия Шарипова, Галескер Васильев, Алия Сабиржанова, Мәрьям, Проф. И. Ел көз ештері номинациясында кім жеңді екен, Шаян? Проф. И. Проф. И деп саны біздің Шаяныбыз. Алия Сабиржанова деп. Алия Сабиржанова деп санайсың сен. Міне бітмеше екен. Шаян ТВ каналы тапшырған премияда ел көз ештері номинациясына Алия Сабиржанова лайық болған еді. Қазір мен сізге міне шынды сұрау әзірледім. Қайсы мультфильм татаршаға тәржіме етілген? Яғни біздің каналымызда шыға татарша варианты. Бұл сұрауға бірінші болып Самира, сен жауап бересің, неше бал қоясың? 10. Самира 10 бал қоя, Эльдар? 10. Эльдар да 10 бал қоя. Қазірде жауап варианттарын тәқдим етемін. Башы һәм аюлар, Буба, Рей һәм янгын сағы, Эверест, Арыслан патша. Биби, сен жауап берге әзірме? Рей һәм юк. Маша һәм аю. Маша һәм аю деп ойлайсың. Әйе. Жауабыңды қабыл еттім. Бұл мультфильмні білесің бе сен? Әйе. Яқшы. Қазір Эльдардың жауабын. Рей һәм янгын сағы. Әфәрин, Рей һәм янгын сағы мультсериал шыннан Шаян ТВ-да шахамын татаршаға тәржіме етілген. Шаян дұрыс жауап берді. Бірінші тұрған нәтиже ясап шуны айтыр бола. Биби, сен 10 бал шабын. Шаян біздің 6-ғына. Ләкин кайфын түшірмейміз, алда әлі 3 тур кітабызны. Кеттік.
Ikkinchi turimizni boshlaymiz. Shayan, kayflar nechik? Aybat. Bibi, sen qolishmaysanmi? Yo'q. Yaxshi. Ikkingizga da birim hazırlangan ham u birimlar mana bulayroq. Bibi, senga Shayan TV'ning 4 tüptüsini aytib berga kerak. Ular nima ekan? Shayan senga Shayan TV'ning 4 tüp giroyini aytiriga kerak. Esingizga tushirdingiz? Ha, ayta javoblaringizni qabul etaman. Shayan sözünde dört tüs ol sarı tüs, kızıl tüs, zəngər tüs hem yeşil tüs bu ay. Bek dürüst aytding sen, senga 5 ball qo'yamiz. Shayan sen? Shayan, Bibi, Mog'moy ham Miyav. Ham Miyav. Albatta bek dürüst javob berdi. Shayan, Bibi, Mog'moy, Miyav bizning 4 tip giroyimiz. Kanalimizda yaratib qaragan topshiriqlarimiz deydik. Qani, onları birgalab o'ylaylik. Seylen. Ayı, Seylen. Seylen proyektini qaraysiz, shuymi? Ayı. Ayy, Elbette akıl batıl. aql batilda qaraysiz. Yaxshi, so'rovlarga javob berib qaraganingiz bormi? Bulaymi? Takır. Yaxshi. Mana syomkalarga hazırlanganda sizning necha go'zal shu syomkalarga hazırlanan vaqtlari? Başta biz Ildar bilen yok. Başta men kirem. Men kiyinem. Anları mena прическа ясыйлар. Анары Ildar киле. Biz tekstlarını kolbatlayız. Aliye, Ameliya bilen, anda Güleskar, Azaliya bilen, başkalar bilen söyleşip oynayız. Qo'y bir vaqt men ertaroq kirem. Bibi bizning ozginagina Sana qolam. Ayy, sana qolayndi. Qizlar sana qolirga yaratayindi, shulaymi? Yarata. Biz bit kızlar. Ayy, siz bit qizlar. Bizga hali kiyinirge, motor kiyinirge kerak, bizenirge kerak. Anara şeş bilen türlü ayberler yasarga. Qisqasi siz bek ko'ngilli yashaysiz endi, shulaymi? Ayy. Eng avri tekstlarni qo'batlarga men ularni bek qattiq yaratmayman o'ylanirga, chunki men intervyularga yaratam. Bizning natijamiz bo'yicha 11 ga 15 hisobi bilan biz ikkinchi turimizni vaqtlayib 3-turga kiramiz. Uchinchi tur bizni ortiq javob deb ataladi. Biz sizdan bilan ortiq javobni izlayapmiz. Birinchi turga deb o'xshash bu turimiz, lekin ortiq javobni saylaymiz. Ya'ni ballarni o'zingiz qo'yasiz, noldan olib bunga qadar. Olganini oldingizmi? Ayım. Demak, hozir olaysan. Ayy. Sıramni yangratam. Kushuklar patruli multseriali giroylari. Shular deb yangi so'rovimiz. Shayan, sen birinchi bo'lib javob berishsan, necha ball qo'yasan? Men 10 ball qo'yam. Shayan 10 ball qo'yadi. Bibi necha ball qo'yadi? Bibidan ball qo'yadi. Kushuklar patruli multserialini qaraysizmi? Ayy. Yarar, mana hadi kishiramiz endi. Demak, javob variantlari Toshqin, Botir, Oqtepi, Marshall, Sky. Shayan, sen hozirmi javob berarga? Oqtepi, chunki u kuchtanish topshirig'idan. Yaxshi, javobingni qabul etdim. Bibi necha bo'lar ekan? Küçükler patrulün qaraganda Oqtepi ismini bir qachondan ko'rmagan, eshitmagan edim. U kuchtanash topshirig'idan degdir javob berdi. Samia Toshqin, Botir, Marshall, Sky, Zuma, Rocky, kushuklar patruli komandasi. Ularning xo'jalari kim hali? Ryder, Diriz. Demak, bu multserialni bilasiz ekan. Oqtepi shinada kuchtanashdan ham sizga bir qiziqli fakt, ko'pdan tugul Jek oylarında yumshoq Oqtepi naq sizning o'rinda o'tirib so'rovlarga javob berdilar. Aql batil topshirig'ida mana ular bek yaxshi o'ynaganlar edi, siz de ulardan qolishmassiz, ya'ni. Davom etamiz. Biz Seylan proyekti turida so'z qo'zg'atdingiz. Ikkinchi so'rovimiz bizning naq mana shu proyekt turida. Proyektni qaradingizmi? Ayy. Ushadimi? Narsa ushadisiz sizgani?
Минем иптәшем дә анда катнашкан иде, Амелия Феофанова. Анда балалар бик матур җырлыйлар. Димәк, син Амелия өчен җан атасың инде алайса. Яхшы. Менә кичә генә аны гала концерты булып узды. Һәм инде балаларга бик матур бүләкләр бирделәр, тапшыру бик күңелле булды. Сезгә шадымы концерт? Әйе. Бик шәп. Хәзер инде сорауга күчик Сәйлән проекты жюри әгъзалары дип яңгырый бу соравыбыз. Кем беренче булып җавап бирер икән? Самира, әйдә син җавап бир әле. Беренче булып ничә балл куясың? 7. 7 балл куя Самира. Шаян, син ничә балл куясың? 10 баллны без Шаянга язабыз. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәр. Димәк, Сәйлән проектында жюри булган кешеләр: Эльмира Кәлимуллина, Ришат Төхвәтуллин, Зәйнәп Фәрхетдинова, Айдар Галимов, Айсулу Габдинова, Ильис Шәйхразиев. Биби, син җавап биргә әзерме? Мин уйлыйм, Айдар Галимов жюри булмаган, чөнки ул мастер-класс күрсәткән иде. Әйе, ул шашуга килгән иде. Илдар, син ничә уйлыйсың? Мин дә Айдар Галимов дип уйлыйм. Чөнки ул чыннан да мастер-класс гына күрсәткән анда. Әйе, Айдар Абыгалимов безгә кунак буларак килде һәм балалар белән бик җылы әңгәмә уздырган иде. Әмма калган шәхесләребез, хәтта шуларга истәбез: Фәрхәйретдинов, Артур Исламов, Зәринә Вилданова барысы да жюри әгъзалары булып утырганнар иде. Фәрин, Сәйлән проектын яхшы беләсез икән, алып баручылары кемнәр әле? Искә төшерегез әле минем. Алия һәм Рүзәл абый. Яхшы, менә бит ничек. Тапшырган карап балалар Шаян һәм Биби. Һәм соңгы соравыбыз Шаян ТВ дәресләре. Безнең каналыбызда махсус рубрикалар чыгып килә, менә шуларны хәбәрләйбез инде. Артык җавап варианты сайлыйбыз. Шаян, беренче булып син биремне үтәрсең, ничә балл куясың? 10 балл. Биби? 10 балл. Биби 10 балл. Демәк, Шаян ТВ дәресләре татар теле, география, биология, тарих, математика. Шаян, син җавап биргә әзерме? Татар теле бар безнең, тарих бар, биология, география дагы бар. Нәрсә юк була иде? Математика юк. Математика җавабын сөйлисең димәк син. Әйе. Яхшы, җавабын кабул иттем. Биби, син ничек уйлыйсың? Мин Илдарның сүзләренә кушылам һәм математика дип уйлыйм. Чөнки мин математика дәресен Шаян ТВ каналында бер кушынаган күргән. Татар теле безгә инде сезнең белән Эльвина апагыз Нәҗипова укыта, шулай бит? Географиядан без Алия белән төрле сәяхәтләргә барабыз. Биология фәне буенча без Илүсә белән төрле әйберләрне өйрәнәбез. Тарихтан сезнең дусларыгыз Азамат һәм Зилә безгә сәяхәтләргә йөртә, төрле урыннар белән таныштыра, тарихи урыннар белән, шулай бит? Әмма Шаян математика безгә әле көнгә кадәр юк. 3 турга йомак ясыйбыз. Биби безнең 42 балл яулады. Шаян 41 балл. Хәзер инде 4-нче тур. Кайсыгызны Шаян ТВны күбрәк яратканын әйтегез. Кайсыгыз күбрәк ярата Шаян ТВны? Мин. Тикшерәбез. Биби, менә инде синең белемеңне тикшерәбез. Хәзер син безгә тиз генә җаваплар бирерсең, яме шыласыңмы? Әз генә. Бер шылмам. Шулай әйтәлем ян, синең кемгә охшарга телисең? Син нинди үзеңнең кумирың бармы? Мәликә апа, ул Ханбикә апа, ул балалар белән төрле уенчыклар ясый, алар белән уйный. Минем иң яраткан редакторым ул Резида апа, чөнки ул балачактан ук минем белән, чөнки мин кастингта булганда минем белән булган иде. Минем бик рәхмәт. Аның ярдәме белән мин монда килдем һәм мин хәзер инде алып баручы. Менә бит ничек икән. Яхшы, әйдә, мин сиңа хәзер 10 сорау әзерләдем. Синнән җавап. Сораулар мультсериаллар турында, тапшырулар турында булыр. Һәм инде синең никадәр Шаян ТВны белүеңне тикшерербез, яме? Әзерме? Әйе. Киттек, Самира.
Birgalab öğrenlik topshiruvi haftaning qaysi kunida efirga chiqadi? Dushanba. Qarmoq TV rubrikasini kim olib boradi? Ruzal aboy. Ruzal Ahmadiyev durust. Qaysi topshiruvda selfie videolar qo'llaniladi? Qalbda ham jirli selfie'da durust qabul etam. Ko'chtanashdagi chet el qonog'ining ismi Maymuljon. Chunki u maymun. Chunki u maymun ham Amerikada yashaydi shulay. Главный герой belgisinde kanalimiz nindi nominatsiyada jengdi. Yil oshishi. Yil oshishi durust. Donni ismli giroy qaysi multserialdan? Черепашки ниндзя toshbaqalar. Durust, ninja toshbaqalar. Mini Force multserialining geroylari nechov? 4 bo'g'ay. 4 Volt, Sammy, Max, Lucy. Ismida son kirgan nindi serial bo'lgandi Shoyan TVda. 13-bo'lma seriali bu so'rovga javob bo'lmadi. Tomchi Show topshiruvida necha komanda qatnashadi? 2 komanda. Durust. Kishir Sarihan Zangaristagi komandalar. Qumli rasmlar nindi topshiruvda qo'llaniladi? Kishki etiketlar topshiruvda durust. Durust javob berdingiz ko'pchilik so'rovlarga. Biz seni qutlaymiz tug'an kunimiz bilan. Rahmat. Hazırmı? Shoyan. Hazır. Bizim operator abiler, rejissyorlarimiz, bizning videolardalar ham biz uni shunday qoti yaratamiz. Yaxshi. Mana meni yaratasizlarmi, yo'qdirmi bilmayman, balki yaratmaysizlardir, chunki sizga bek ko'p so'rovlar hazırladim. Hozir endi sizga ularga yaratasizmi? Yaxshi. Oysayda mening so'rovlarimga javob ber. Durust etib javob bersan, nafaring bo'lasan, yo'q ekaningda Mashar Shoyan bo'lasan. Sizdikmi? Ayda, so'rovlarga javob sendan, so'rovlar mendan ketdi. Bolashaq ilmda topshiruvi otlarning qaysi kunida efirga chiqadi? Shinba. Robototexnika rubrikasini kim olib boradi? Harun. Durust. Biyoshchilar qatnashadigan topshiruv. Shumabas. Ayi. Qo'shtanashdagi kuchukning qo'shamati. Oqtapi. Ayi. Главный герой belgisining bo'laklov tantanasi qayda o'zdi? Qozonskiy sirkda. Qozon sirkida. Ayi. Shitek ismli giroy qaysi multserialdan? Shitek. Ayi. 1, 2, 3 Sayohatchi Darya multserialidan sayohat etarga yaratadigan ham usha bilan turgan itning ismi? Itning? Usha bilan turgan multserialdan giroy. Sky. Mening javob deb edi, lekin Skyni da qabul etim, chunki ular usha bilan durust. Menda serial Kilmushaklar turida bo'ldi. Onasini bilmayman. Bilmaysan, Galaktika Parka seriali bizda bo'lgan edi. Ham so'rovimiz bizning kanalda nindi to'xtalish bor. Yoshlar to'xtalishi. Yoshlar to'xtalishi ham so'nggi so'rovimiz. 2 komanda yarashadigan sportiv topshiruv. Sport topshiruv. Ayi. 2 komanda yarashadi. O'ymoq. Durust. Nihayat bizga 1 yosh to'ldi. Bu endi kichkinagina data bo'lsa-da, bizni ishlaganlarimiz bek ko'p shulay deb Shoyan dedi. Shulay. Biz turli topshiriqlar ishlaymiz, multseriallar tarjima etamiz, filmlar ko'rsatamiz. Sizlarning barisini qarab borasiz. Eli Shoyan TVning shep olib borishlari bo'lib ishlashni davom etamiz. Bog'larni sendirigiz. Ular sizni o'zlarining fikrlari, tilaklari bilan sendirib tursinlar. O'g'ishlar sizga sog' bo'linglar. Shoyan TV qora bo'lasin shep bola. Do'stlar, men sizni bek qoti yaratan. Bizga Shoyan TVga kelingiz. Biz sizdan intervyu olamiz. Ham studiyani ko'rsatamiz. Sizga bizda bek ishon.